Bontin bibli yes posi asophobia enem sumasie azan toni ma fonde manipa ko nuro so ekunkum nipa enunu moja ede muani nipa emoja nyina frafra ya kwankyere de manipa nuro so ye niema entino eno ana na migusu a meye ho ade a me koso a obra gusu a yake kana sofo bi sore mo de abufuo ni akoma kasa bebere si nyame ye beye made ebinom sore ye video de da social media nyina ebini osofo Bishop Nana K Sapon za osofo na friend say Bishop Nana K Sapon one dey kra de pa kan say obi pira me o chese nsem akesi kan nsem akesi pa me pese me ne ukọ na yekohwe ni video na wo yede ma me no eye Bishop Nana video a wo yede ma ni video yede ma me se onyame a obeye made obi pira me obebo me akume obome no anko have kura wo pe me nye nipa bia edidi matema di mabusue nyina na me pese me ne ukọ na yekohwe ensema na okika na koma baaye na obi oso oye sofo a ono enim nyame asem na koma na sofi eka ekire me yekọ na yekoko tie bi na yi nyina yese kakum ye koku sa sofi eye okika kire me ana wo pese ode nani abre no nanka Ghana hana Ghana mana mebubo me a na chese ne ho ntone da o kan ye kura kan se na o pirame ekume na se wanko heaven kura ono eye Bishop Nana na sama o kan ye eno no me be se me no ekohwe ni video no na ye ba me kan sam a kiro nyame ensira yetie video ma me start na pẹ̀lú okroma obebodam so pẹ̀lú okroma obeboni kadna so ni begu wo free ya so ni bebrebe na so dem nyadam enyema mane mo kan obi wa tenga. He is disgraced to the kingdom of God. Why pẹ̀lú hypocrite can collect bomb wo chini kroma. Listen, ayi na ekasa yo Bishop Nana K Sapon e na wo te se o kasa yi Bishop Nana K Sapon na ekasa sa no yemma ne kwan na kire se ombo boma na asi yemma ne kwan ombo bom yankasa nkasa na ni abere gidi anye adeketo akora na anya agro no wodi enya agro ene wodi na ni abere se wo pemibone de etime because makobo asofo din akwakika se omo ya za binim ko nuru so e ma me ko kan okatechi afiri fa asem to asem e na asofi sori ye na koma ba also be you go free the terminal manasi we are poor me na me ka chere so as my case on we timi no bi ai no bete pa so we are poor penny no vie manasi me na me ka sa se we manasi we are ba poma me na me ka chere we are phone me Bishop K Sapon ene ekasa no be se utie nsem no ye sofo oye bishop ena oso won tiase sema na esi aba abonten abeka asofo ho nsem se omo ya azan muko nusu kum nipa ena ono Bishop K Sapon ya ankasa ye ampaye edwai Bishop K Sapon aka ampaye edwa ono ankasa mene na konrusu ewo bredi enkranza echigo efre baby bredi okonfo kwa eji papa no kra wogu won tiase enti sofo eti se me kansa na kuma ba wadwa eno na odi tumitretin you na de me kopie o tumitretin sa ma me dwane firi ba bi amete e ma me yese me kope hotel bi ada
ɛno nso so ɔsan bɛyɛ video bɛdi matam wɔ ɛbɛkyerɛ baabi a meda ɛwɔ hotel hɔ nyinaa kyerɛɛ sɛ ahasi na meda ampa n'anwummerɛ Bishop Kesapon ɛsoma nkurɔfoɔ mo yɛbaa me so God so lucky and God so good to me ɛhɔ ana that very night na mefiri hɔ because na wɔdi kan yɛ video no ama me nsa aka eti meti yapɛ na mefiri saa hotel hɔ na mekɔ baabi foforɔ wɔsɔfoɔ Bishop mu a wɔnte aseɛ sɛ maba bɔnten a meka nneɛma a esisie nneɛma a yɛayɛ a nipa enim na meka kyerɛ nipa no wɔsɛ wɔnte aseɛ ntie wɔkyerɛ baabi a meda nyina tie nsɛm a ɛkɔ so tie bi mebɛ sɛ unya abotre na deɛ utie pa na me de kyerɛ ukra hotel mu ni mo nkyɛn hotel wo ni mo nkyɛn we continue 14 days our chairman baabi fa akanika ɛkɔyɛ program asɔfo nsu saa hotel na wɔhyɛ hɔ na meda ɛhɔ na meda wo ni mo nkyɛn yɛ mpɛsɛ me kyerɛ no a ɔtana me okuma se ɛna me wɔ hwan ne hin fie na kyerɛ ɛhɔ hotel bɛ na wɔ ɛhɔ hotel bɛ na wɔ ɛhɔ hotel bɛ na wɔ bibisa baabi a woka suma nkwa ahene fikyire no wofa hɔ a wokɔ abɛs park because wo ɔsɔre run about yɛtete ne wɔ kurofuro Colombia na metenaeɛ Manase idonyame woyɛ kyirikyiri Manase mimi so yɛ kyirikyiri na meka kyerɛ me sɛ bɛpo wopa akɔfo abusuo no bɛtwore a mɛpo asa de naka ho me na meka kyerɛ a man is talking not a woman mɛpo woyɛ kyirifoɔ paa ɛno na wo na afrɛ me Manase brabe wa no sɛ yɛ wo na afrɛ me bia metwa screenshot wokɔ na woyɛeɛ no mede nyama bɛgu Facebook Manase me sɛ mɛpo me sɛ mɛpo me na ka sɛ mɛpo so mɛpo mɛpo kora no mankɔ hɛ nyame bɛ wo Manase mɛpo maka kyerɛ woyɛ kwasia woyɛ gyinigyini ma ɔrɔ yɛ nkɔ mo ne sɛm na makasa asɛm akyerɛ kwasia wo ho lɔya da wo da wɛ lɔya no te aseɛ LAW no o te aseɛ law no o te aseɛ law the word law no te aseɛ na de lɔya abɛka asɛm akyerɛ me woyɛ aboa me mahwɛ obi no so ba me na wie me I know more than you kwasia yɛ kama wo di law wo abɛtɔ abɛdi di matem hey wo no bisua me firi me fɛ bisua papa mpanyinfo mu na me firi enti na wo kyiri ya me ba ma ne sɛ na boa mpanyinfo ne me kasa me di te video no na na wasa be tra social media ka kwasa sɛ masa me nso obi a wo me na koma ne kitan hey me bi yɛ hufo Manase me ne fo fo wo kyiri fo sa wo ka me no number ebe be time sɛ me de me phone ebe frɛ wo Manase de la de hia mo wo ɛna me ma wo frɛ wo de la ka kyerɛ ɛna me frɛ wo Manase wo se me ka yɛ tobo ka mama kyerɛ wo bia fa asɛm de fa mo na gye esisia bench no me dam sɛ me twi po kwasia na mfom Manase tie we na me kan kyerɛ uncompleted na o tinu a ukọ repu sika ni na ye bo na asem ko bia se du kati ni no mini santi ye tu flo uncompleted but na we are no hwa so ma me anya ona ona Manase be yi amo se me wa asem ko bia se du kati awo me si be yi amo se me wa na ta man ko mo pema na chi na tu wan ko repu ma ni le woni na nkoda o pa na mo di be yi wa no na si dia to so mienu me ba sa me kyerɛ sɛ Manase wo bedwiri wagu ukɔ me ku mu a ukɔ bu nsa wɔ nsuo bi mu a ukɔ twa ukɔ to wo dan hye no ɛtena me ku ka sɛ wo yɛ titidifo ɛda dankɔfo gye wɔ musika a nsuo no ankɔda na se a ɔbɔ wo hwe wɔ no a Manase akɔnka wɔ a nipa nyɛ mu sɛ wo Manase akɔmaka mo nsuo no bɔ wa wo da hɔ a na wuo wo yɛ wo ka sɛ ɔkɔgye wo so Para casa de menino ya ti tuye free ya ti tuye menino pa na me try do no try in fact
So the Genesis revelation, and what they tell my own soul from so far, because Pasia, you know, they of what's over the Bible. Let me tell you, sorry. Starting the human. Maybe preaching at the church verse or the number school JSS 1. But no one on the school, we need the school, which are other country. I'm a man myself, from my childhood. You are stupid. You are idiot. No, I catch it. Uko umebisia, uko nyenyechia, uko wiana. Yeah. Mami kasembi. What you be picture be na me ho hia me say picture na I will not look into it. Ho hia me mami kasembi pancho na team yi ba. Sophie on a friend bishop na make sapon no. Ampaye dwa. Na sorry e wo pick far. Na sorry e wo pick far. Sofu we na esore se chinchina wonti ase se maba bonti amekasa enti no secret ameka no enti obebubo me aha na mekọ akoda na wa trezi me na madwane afiri ho wodi mateta tete se mo amotibi se oba ya ono abi na no awoka sa Sophie wo hu ni trete on de ma me pa na ma me nkyere wade bi ba konso a asie osofo ba konso e friend Pastor Love ono so a strong video pa edemame Pastor Love when a strong video video na to say yes also for nani abre nanso hu ade a enwanwane say eye bi showcase upon me kan asem nanso me kan ya me kan nyina ono kura na me mo ni din kopem say ode ne ho be fore okatachi free fa no mo nsem ebiem eye also for a friend say Pastor Love ono sukwana me mo ni din Love ankasa na me mo ni din kan re because na nsema me kan na onka ho bi ono Pastor Love so say wonti ase makwakobo aburuku din entine na madam fo no aburuku yire kura no aduane amana dida obra na yire obapa Kristi ja no na wo obre no aburuku yire eye babies asante eno aduane mani diye nti obekọ ma babies eni ni kunu aburuka ena Pastor Love de sore ya eni ye threaten de ko twi ko brema nyina da so fi efie bi de ko mi so anani abre no ho de yenja no no mebobọ me yenja no o mi prepare me na o chese de besie ensi na ne nsema okaye no okotna o my channel ena o yes video we na mbese me ne wa mi nyina hwe video no nsema na Pastor Love ekeka e wo video no mo mbese itie bi mbese utie bi mbese utie nsema na Pastor Love ekeka e wo ni video no no mbese utie bi pa nyabotene TV emame merase ubetie bi memwetie o se we ni abere na mo kasa asem ne so anya no kre ye friend adansi kunu na betimi afro wo nyankopon ni ba ya sa fro wo se ni nyame ni ba na mi tiponi na mi tumuro na mi nkofo ko tumuro mi nkofo ye hihya ho ye ya aza na se nyame ne nza kame esa ka tira obi se wati duro also I want you to esa ka tira obi se me ne wa kwa wi apetese ani pa no woni ni nkori nsem ya obabi ada woni ni tu anamo bi ada na se ka obi sa no sport ni di edia e wo sport wo but no no ko wi ni nsa ko wi ni green no nyanya menene na eko nyanya menene na eko esa asema me kan yi ono anada fu ampaye ja ene kan no asem se papa ja ba na wo ni wa tan ja na asem no na wo wa ye wufo no probi ene ni wo afare so ngonya ya ya friend HIV AIDS no sise Togo ho ba bi o onko ye programs na dan fo bi o so papa ma mi abrewa bi o se en family do ka bebre sa ena ose ni mu ena aksesa ma de ena mi say my kind of power kan ya dai excellent na mi ni tie ni la wo ti mi kire se eni pa so na si na ka kire me ma kire na ni pa o ma kire se ni pa we na ka sa asem but ono o ti mi kire se ni pa we na aka na ye musa no sa mi se ni pa we ni ti pa na me ni yo ku bi na me me ne tu ana mo bi akwahe minimum wahe a utimi betina se na na busuafo nyina afra na de ehia onda be na on kantre
What of from the bay? I will soon say, Cindy, one day, you go through. You go to Massey, near Nantuan, and you can't any perform any packet wow. You see, one, my first born, and no baby, when you invest in a to my papa. We are small, I hope I did not make it cancel. What? Minimum Baba, when to me on Chow Braba, make to the Yasia, Bocatu be Amora. Minimum Braba, Manas Yabba, when Chow Rona Brabo, Ama, the same when near Simpuna. As that way you don't put the Ameba. No one to me anywhere near Simpuna. And I'm a lady. Ah? When you are my own Ghana, the bell for 40 minutes, so we din pa Manasi, a din a wapem pa. Papa so pedin. And on Yankopon so, when shroud, and I won't pay out. Now pay out one other Satiato. Say Yankopon ma was so. No one can say, let's say, we may come out. Make and then it's now. Say, we make sure to say, because we are minister. When Yankopon is that. Everybody I will tell you, I will not say this one. One man that young Pedao, now I will Pedao, say the officer your brother, so officer your day, obedient to me, it will be Kawa, a sort of kind of dinner term. Not that another Pedro's Ebano, not time a moya Azan Ebano. It's one day when you mean one Casasabia we in here. I'm a man Jim for Fossican, dear me, and dear me, after the one. Now, Bible said, yes, Christ of Catcher Nicodemus said, but if I never want it just said, when the Prophet man was sending control for Majority there. Nicodemus was a Nicodemus, not me rather. Now, somebody control poverty will be there, we won't be able to. And you will not say, one more take of 4 years. I have a proposal, my dowry. We been going to Nigeria, and this is a whole other never come, Mamma. And when the Bama of so many 14. Now, yes, I'll pass some money in such an one. And yes, I'll attack the old fellow with every son and one. Now, winning, baby, I'll pick up on and true. Bear my love and I'm a yes, I know. Baby, I'll be family here. Where never be a father. I am telling you. Ebajo tie ensema Pastor Love wa ekeka nyina tie ye pa na o kan asem bi na ha ne hia me na yentie ensema Love ekeka ne tie bi Me a Pastor Love, me a Pastor Love. Some would get them right now, can it sound? That's what I don't know about that. My mama will say, I don't know about say, two minutes to two. One osofwe Pastor Love ni o. Mo na koma baba. Ene tsete ahodo wo di matem na na mekire nsem kakra mu. O de obeyama me ne se bomode na share video ya wo hwe. Ma obi entibi na miwia yebedi nkomo pa. Oh yes, miwia yebedi nkomo pa. Entino ma obi sanka bi na wo de yentie nsem a Love ekeka na yewia yebetoa yenkomodie so. Nyame enhyira. Ebese me do ba itire kakra bi na utie nsem bi a wo keka kakra bi na utie nsem a o keka ne bi. Na na so ka sama nya me nsa na winning baby I pick up on true. Baby Love and I'm yes, hello. Baby I will family where never be a papa. I am telling you. That's what I man proof be actual one said. Yes, very Pastor Love. Missing Manasi. Missing Manasi. Missing Manasi. Me a Pastor Love, me a Pastor Love. some would get them right now, can it sound? That's what I don't know about that. My mama will say, I don't know about say 2 minutes to 2. Exactly, they say I'm going to. Exactly, they say and the people say, exactly was right. and I'm Exactly was yes, because my mama will say, me a Pastor Love.
nyamensa nyame ahoɔden wɔ me so mekasa yɛ adwuma mekɛse yɛ adwuma medome adome nhyira wonim nkurɔfoɔ a afa me ho abɔdam wonim nkurɔfoɔ a afa me ho abɔdam because obi nya me bɔne eti first day mete meka kyerɛ me sɛ mɛbɔ ne tuo anaa mɛtwe sɛ kan eti ka nsɛm sɛ threatening words Why explain we? prophetic words I'm talking about prophetic words Why explain so ɛnneɛma bi wɔ hɔ no na sɛ kɔ hwehwɛ ni mu ohun sɛ me wɔ online na wayɛ ho frɛ wa ɔde ewu hwehwɛ ni mu ya mu gyan sa ohun hwɛ ansɛm a wɔkeka nyinaa no Cindy ma ne hu sɛ ɔyɛ committee ne ho Cindy ma ne hu sɛ ɛyɛ Cindy Cash ɔman channel ɛnɛ oni sɛ ɛnɛ kora mehwɛ na mehu sɛ ɔwɔ different platform but saa time we dey no ɔwɔ ha sɛ ya ɔno ɛne Pastor Love na ɛto yɛ interview you so mo tin nsɛm a Love ai keka no na ɔkasa na wɔ committee ne ho ba na a lady no ɛtwe na dwena si so sɛ ɔtrɛkyɛ me na afei na ɔdane na no ɛyɛ sunsum asɛm wo boa Love wo yɛ ka sunsum wo sunsum asɔfo nyina mu de wo tipa yɛ kora wo nti mɔmpa ma bi nkɔda enti mimi hunu wo sɔfo a wo yɛ ne wo tiatia mu gbegbegbe na magyapade a me wɔ na de a me sɔfo wo ni hwee me se wo ti kokoro bi te school junction ɛhɔ na wo te wo pa brabɔnte bɛka kyerɛ sɛ wo boa wo fie wura kora wo ne wo nsɛm a wo fie wura de ba wo di wurɔfo bo hu de bɛto wo fie wura nneɛma a wayɛ wo sɔre anato na wo kika nsɛm a wo pɛ wɔsɔfo yɛdin shut up na yɛdin wɔ hɔnom na yɛ deɛ wo yɛ na yɛde yɛ bibibia wakasa watete me sɛ wo deɛ wo kika wo nsɛm bo a wo sim me hu so no nsanda 1+1 hɔ no 1+1 wo sim me mo ba ne di wo do 1+1 a ɛyɛ sport kɛseɛ ɛna ebom saa ɛwɔ kaso a ACC ɛhɔ ne wɔ nti sport bɛ din bɛ na wo pɛ biem ɛwɔ yɛ 1+1 wo do hɔ no mu a yɛde gi ɛkɛsɛ club foɔ ɔmo kala ɛna ɔmo design ɔmo logo na ɔmo design yɛ da ɔmo club ayɛ no mu yɛ na me no bia o so na wonim yi ɛno abi no ɛna yɛde yɛ design yɛde yɛ painti wɔ nti ɛno bi na yɛde yɛ painti hɔ nyinaa nti ɛhɔ na ɛfra 1+1 wotena hɔ ɛma me yɛ kɔbɔ nkurɔfoɔ bi din o ɛma me yɛ kɔbɔ nkurɔfoɔ bi din na wo Pastor Love kora de ho yɛ mmoma sɛ wo di na sɛ wo nim sada hɛ ni boy town baby ana yok ya sorry fie na yɛ alata samena wo mu no ɛwɔ La Paz ni boy town efie na yok Ben York ɛyɛ asɔre wo mu ɛwɔ ni boy town yɛ alata samena wo mu ansa na Ben York betu ɛde akɔ yɛ kan sɛ Hebron ensa wo mu kwan yi so no Pastor Love ma men kai wate na yɛm sɛ wo yɛ afiri ho ebi adano so na wa yɛ fan aboro so ntu kai wo yɛ afiri sɛ Ben York ba bɛkɔ South Africa obra anakwanom ene bazuka no frɛ na wo bɛkɔ South Africa akɔkɔyɛ program no wonim sɛ me na mbɛhwɛ York akidi ma no ɛwɔ ni boy town na wonim sɛ that very day na me ba York hɔnom no me bɛto wo Pastor Love ene osɔfo Ben York ɛwɔ Sunday na chi ana ɛyɛ nwumre bɛsɛ 7 ana York apake ne car na wo hyɛkyɛ sa ɛkyɛ ya ɛsɛ tetefoɔ ɛkyɛ bi mmere bi kora na me hyɛ bi na wo hyɛ bi Aje kuruaba no na wo hye bi bututi na wo hye lane na top down black na wo te ho that very day na ye kan oba pa Christiasem dan wo woje joy daddy na ayisuji twade bites adonko 1 2 3 na ye tena ho etiem wo won se wo sofu mu ya waba bonti ayire ho na menom sanda na osofo wo ye kowensani na kana awurade mfa obo ne nchewo jatu no na no bonti awo menim sam na me ye de jatulo na wo ye no ye kwa ka be ka kire me se na de na hu prove sofo ma me ka asem kire wo me se niema a wa ye no eto apem asi enko biem enti me ye odwe se wo kura so me ke kura me mo wodi me frɛ enso sofo ye ni abere to threaten wes ma me na me no wie ne de na ye betie kofie huntehunu so asem a na ono so e ka ne de oye na Everybody in Ghana Police Service. Yes. May God bless Ghana Police Service. Na minim say men kan say me di obi so nkonim David da. Men kan say me wie peye David da. Enye obi
ade bi a wahu ana ato no na ye me de ana ye me fe na emom no ewiase nkwa eye baako pe ye bo nkwa ho ban a ehia se ye bo wonyame ne bambofo batedu ba bi no bi tretu so be ko be prawo a eso hu no ba bi a ye de emra ko na say nipa no ibisa ne de enti a obeku wo na otimi akirechirem eti no eye mama yentie love nsema na all kan ye wi a ye be sa tro so na mesro. The only thing I want you to do for me is as you are keeping on watching this video, try as much as possible to share. Let others also see what is going on here in Ghana, especially when we are preaching on Islam. When share, emamunia no more work preaching on, and soon and near ma koso or Ghana has say, and a sophobia, your from say omo software. Lady B, a friend or Pastor Lavo, on a mivia, Melkan lady Nasma, your fellow vasty. We are my friend the power of Facebook. Maybe I make a sign about could delete to one day, I don't know. Your friend vast, me did I cover so somehow. Oh, frame me, oh, yeah, call a frame me. Now, and so I can't help us allow I will bring it out and then we know what to do. Me that say, Yamishra, oh, yeah, dear. Mom will say, but you must share me video and so more comment. No, I quite see Jimmy Fubi so your soft or say a friend is senior prophet Daniel or painful ba boating. Me we are me blocking, but me say, adofo hwe say Jimmy fo na o Jimmy wo ho no ono so your prophet we be man nim ne hu bi ya odi gina ho no ono didi atem a o didi Honorable Kennedy Japan atem no na me be se me hu ni say nipa fa bi ti sa no ono no to no mfa na ho ma urade a bonsama dominate no ono ba be didi atem be didi Honorable Kennedy Japan atem abrante e am say o oju hu say o ye obi ama o ana wadwene daadaa ana hu se osu difo ehunu bi da wani mu kwase ni mu no Jimmy sem na wudi wan free man yi so anko na wudi Jimmy sem na wudi o video ase abu wate osofo kwase senior prophet Daniel can say or benfo ba boate wan na ben wo Jimmy fo wan na ben wo ye Kenya me adwene kiram se mo nsa kiram adwen fira kwambone ne ne mafunu amoye no so no ene ye mpusu enkan wo de Jimmy na di rough na tenas na wudi agro ye bewie no na ye soa wo me wie video no wo be di agro na ba bia wo Ghana bia na ye soa wo wate so woni mi nsem e koso awodo ho ba ba gimu afra terminate se wo wate wo free he hwa na wa ma me video ase an comment bi wo ti asa me ka kire wo no na me hunu comment bi mu a you see what will happen to you in the next 24 hours. Because yanimu me ba jo yenya botene ti asem ya make na o de ti asem asofo na ekeka no na yiwi a me bo kofie huntanwu so de na kirew na afi no de wo me woka no me no e de atoa so Ewurade enhira me da ase omwani omukasa fadi omukasa ko obi kasa no obadam obi kasa na bi ato na nkomo ja kwasi ato na omudi no me wo ya fa ne so wo se ko mo nya me anim oboa fast kura onye bi da love we also here fast osu obu me ba jom tie osu obu me be ye wo ye video ana omode ayi bi abam say asema papa be tena ata na happy sa me le ka tro say na me ni no le tama asema wo tu ni be wu asem kro the chance that we know in the time some say Ewurade na jeje mewa ba usumu mani pani anya atrofo ne nyame ne kwafo mewa obetima ha no cancer wunu no cancer ene deka ensam fu chira ne for ya wudi me pastor ha we go for the whole world say what men come ko free da there is a judgment meaning the layer judgment will be happen. If you say me kono monsa na gu me mufi kama wanu osofo wanu pa the problem why does I want to you say wunni me wanu pa ni nyabotre ne no wa betna say afa de nyame nipa kese te say me wodi what the whole world wanu ni wo afa de and that go them gu me mufi me si nyame be di me ne boy ne tema say what ya no ni be mufi judgment no. No, the time I service will pass, I catch it down a bit. Or the bomb me care who could deem at them, and I'm a catcher and say, who you be would be at them?
what that the vision it will say queen we need to be or things we feel or cross on that yeah oh Elijah and me di for krachen o am be na ta o command sisire mo ba chi wo mo re ye de ni am wo de o ye se me de famara kwan so me de be fa ye se me de fa sunsun kwan so me de be fa obi a de ni be hu judgment e be fi ma ya de aba Rabbi be di me ne manasi entemo asem if say asem a wo ken na do so mo ka ma men kire wade bi osofola o content no e wakasa bebre I've gathered enough of your threatening and enough of your words out the emame. But Pastor Love, mami can say me fanchilo na team yipa. Ope obia your home of so much and I your home of me. I'm a man of God more than you. Nye age. And ye age. Minim dear me kita we nyamia se no. Love, uni kota. Poverty ben we jina so ye mo Ghana ai hu a wo kasa bibiri sa. Oyire na na ye nyuntuni eya oba pakis na na trenwuma ye di nimwo apart from that one nimwo nipa kachin be na wo ya na magidin na brichiri na bia ni edin be na waje asofo amro ho ase a me de no kra na me ka kire wo minimwo na me kire wo ne ma wo ye wo na mu sora musimu nim yo ba mutim hunu ba bia me no wi hunu ba bia me no mensa hunu ba bia me peba hunu ba bia me yese. I wonder how you people will come out with such words, and then later you say, I don't know Manasseh. If you don't know me, how did you get to know my movements? If you do not know me, how did you know the things I do and the things I don't? So stop pretending. Mumra wanting kasi wini menenye fe sana benyo ko shasiye oni akwa jimifo bi kwa ye interview awo London se hefa omo frɛ no so oni Manasseh da na tu kura no o so oni me da ekoko wi akira fidie oni me na mabodam na 2 years nie na de Pastor Love mo kan sem bibira mo ye very careful na mo kasa na makofa asema ba na wanya ace ye peyare a wo si ace sa mo jimi papa uni mi nyansa COVID-19 aba ye kum ni pay eno ho na wo badwene ace ho na wo badwene Ebola kura aba twam ko ene ni parodo se na wo de wani hu ni so munya ace enti Ghana na mutie munim die nsa mwadwini sa bi ti sa sofo bi ti sa wo Pastor Love say no wo kasa wonim de wo ka enti eno so obi anu na ampaye dwa no so kura kasa kire wo no o so yana damfo ni mi o so wonim me enso atimi ehunu me yade am yade ehunu se me ne na kotogo ampaye dwa so me no kotogo da mi togo mi kotogo ko ye program emma wo ampaye dwa e wo hoda enti me ye wadwen se me na togo kura me no ntraka mu kotogo da I will not say minim togo say yes my program ama bazooka no da those kind of sankrofo ya bia what you say it no minim togo but ye wo wampa idwa na me no ko ye enye wo bishona na case upon na me no ko ye eso so obra mo kasa no mo kansem to so musu nim me so mo kansem na ndia de na me minim mo me ka de me so minim fa mo mo se ye no kre mo mo nim me da mo musu nim me no mo de mo kan ye gintum mo amomutin mo sie mo de mo sesi mo bo se mo ni Manasseh oba bibia mo di amokan de ye gintum but me na me si me nim mo ne de me de na me kan de me ye gintum na service obi nim obi na wo kan asem fa no ho a na obi nim obi na wo kan asem fa no ho a emu de ni oni ko ben na o se etie na num asem de wonim ana de wonim no etimi de me si me nim but wo na wo si wonim me ezo tumu hunu de me ye ese mo ye very careful makoma bana mudi atana mo kasa mo dwen se ana mo wie enyansie osofo friend se Kofi Awuntahunu ono so ye ne de Awuntahunu de enya asem ketwa na ono no manya botira ma no because na oka na me so me maka bi oka na maka bi se samre no na se there was to threaten ma me na no weden me ye din hwa kwa na hwe ya na nsem a woka gumi so no kra je se menim de opese wo kire enso so no na another point na wo say mitimi bo me ho modern biara se metimi anya nsem na wo ka no ntimi de ba bonten ema enipa nyina atibi ehunu dia ekoso me be se me bo me hwehwe na mabɔ
am what you didn't ya me person me bo na me wo ho ana say station ni baby kura ni panika sa ye ne say ene Ghana ha no o kasa obi tinchen 125 evidence bra e dey na kire so obi atrete o e dey na kire so obi adi watem ya na ya dwen say we has obi betima so abeka so obi bezo okunu keke David enye possible sa ene bibi na akoso bibi na esi ntia na yentie nsem a na eye wosofo a ye frɛ ne sɛ Kofi Emuntehunu one de no ye call of frɛ me wo phone so enti no frɛ ye no nsem a no wo keka no nyina no mebe sɛ me ye na otibi na uhu nsem a na ono osofo Kofi Emuntehunu eka na asɛm bi asi me wi a mɛkyerɛw sɛ nipa me nsa we no entem asɛm bi asi me wi a I will tell you what has happened na ubehu sɛ ampa ewi ase no sɛ onyame de obi ba wi ase sɛ onka no kra de obeye ni biada enye yeda enti yemma kwan ema no kra ye adwuma na Awurade ebehira ye yentie osofo Kofi Emuntehunu obra ofrɛ me na one me eye call nsɛm ana wo ka waka na maka bi but wo de onya abotra obeti nsɛm a osofo no pese okeka ni nyina obeti ni nyina yipa so onya abotra pa obeti nsɛm a osofo no na oka ni nyina obeti ni yipa ntimbese onya abotre na utie nsɛm a na osofo Kofi Emuntehunu wone me ekeka enyina na se utie wi a obehu se asofo yi sa na wakasa yi anase wankasa yi medase nyame hira bebre and the two me ka assemble me say me start yi na utie ni yi pa mama yiti so for my 90 hello good morning abom because so for my 90 manais asiye manais wa bom the person so for Kofi Emuntehunu so for Kofi Emuntehunu obeli ni Kofi Emuntehunu apoti CEO onu akataka Abraham o wo gbo am de man Abraham na agenda mati abibi wo internet so ana na weka roja ebi abia so lebra kapotia tiba o yesu ni ma kapotia tiba ko di ebi ni na tefo afen go for hwe aputi software kapotia tiba ni na ebi ni na ko di na so pa dan so I don't know how to do it. Only say kapotia tiba ekiba only say on the assemble ama lawyer sama and the my channel and here na you na penye you want here no you got na internet and can check them back so when you say mene kapetia fisha actually ban ejanowa and of my channel with mama coach ebi na you ya send the video so we do obi amakota o frɛ no tan ka tere ni tete me bo amale amwo di na so ale no ni se ti on ga dem tro se ye sofo o ga be tie no se me ye sofo minim na me kana se ena tu me ka asemboni ni ta wo obayi abu tv o ni se ka se ti exima mi lo ne o de o mami ga dem tro me ala uni mana me ka asemboni e ba wo ena so unya me ye sofo wo so ye sofo ato kire bi no so wo obi na ana obi ni wo na zimbo no oka efa wo ma say fa ni ni wa so ni wo jira wo ka order but say the ni ka zimbi fa wo ho a na o ti ma ka so ma fa unya no di no wo de na kokota unya no so de o to ti ati de ya ena e ka say duru we su na me ko ya na say ha je na ni mu na ba bi to be ji da how can you know you don't know it would me court the court no na me kire ba bi am no ko ye na wo me kire ya ma na so me ti me no wo ene wo no ko ba bi a na ka kire me so de me court na ma ko kire ba bi am no ko ye ba me wo ti ka dem ye me dem na ko ma de na bi di ana ma ko ka ta chia so ma bi di na ba so ni ni ba so ni de bi ni
Number one. So we can't someone. Now, if you so who say, I don't know how you feel never. That person can already be the in front of one another, the BA in actually say, if the leader make an answer, as soon as you make an idea of the way we are not to say it here. We would hear very more, sorry, no problem can say, I put TV, suffer. We hear very more, and everybody have a natural war. We hear very more, you have to be. And the cook only one year, the Nikan of Betuaja, I say, and who want to come and say, we are the Kofi ewuntehunu na kasa no na o kyerɛkyerɛ sɛ de ne nua no maka asɛm afa ne nua no ho nte ase adenti na maka ne nua no asɛm okatachie afirifa a ne yɛfrɛ no power awu ye ne nua ɛne saa Kofi ewuntehunu na medase pi nsɛm no utie kɔ akyira obɛka na ɔtete me bebre na call no oka na makanti no unhyada enya ni yipa but ni o kansem ato da mamemo kakra bi na mi bewie afi ma kyerɛ wade bi a akosese ya no ana winim no eso bi mo katachie no o kana send na send ya mfato ho a there is no problem different domino na make na send ya mfato me katachie abda ya fuba What's the one with baby? I would talk about it. Baby, I would have fun. And one only my fellow. And next time, wase eburuku na ye oba ono de oye bema eye sofu Kofi ewuntehunu no wase ono de woye papa aha ono na eka no wase ono de oye papa le tie nsama wo kana de wase ono de ono wakokoduro oye bema obekom betima yamade le mo no Kofi ewunte aye kan se eburuku no na mo ye ma ti on de ona atwan ma me kana sem ande bema obesoso na obi bia asem we ba ya oyire ne ho gitan mu bia no wo chefa na mkwanso enya botere yes ameno ka say ababa wana me kana say o frame concerning Pastor Labo you are online, you are watching me Vesti, I'm seeing you and you are even connected to my video. I will share a live and also share from your page. It no minimum say me we are the American be out. Yeah. Okay, me bacho yentin sema na wo de o kan kakra na wi a me kan som chiro ne yanko. Why? Okasembi wasi mesalenso ne wese no se oka na maka bi enti no wan hyada wanti babo so obe silence me na obe kire silence kro no yes
Mama nkyerɛ wade bi a saa Kofi Ahunahuni wɔyɛ paa. Wa wohwɛ Apple TV bia no. Wobɛhu sɛ ɔsɔfo na ɔde obi akɔtena hotel. Na akonya ba akosia na ɔno te ɔno te hɔ. Na ɔmo de ade akata enipa nanim. Na obisa ne sɛ maame wo baaye na akwankyere no yɛ kɛse ana sɛ wo yɛ ketewa. Na nipa koro na ka sɛ ɔyɛ kɛse. Na je sɛ wo a wo bɛba no so ba bɛyɛ akwankyere kɛse. Okay, maame wo baaye de na asi ɔso me baaye 3 days nie na de nti ɔno ayi na ho sɛ ɔno de enya asɔre pa particular na wo yɛ sɛ de a nkrofo kɔkɔyɛ asɔre de yi no wagyae wɔyɛ o but wagyae no kora to wɔsɛ si de ɔyɛ no yɛ counseling wo de wasɛm ba ɔsɛ kɔyɛ akwankyere abayifo suro wo yɛ kɛse wo yɛ ketewa na wa mo wayɛ wo yɛ wia na wagye usika na gye sɛ ɔkɔ saa asɛm no ɛna me ka kyerɛ no audio no call no mu no me ka kyerɛ ne sɛ azade na wo yɛ na wo soro man nkrofo betena hotel wo bi sɛ wo sɛ wo yɛ akwankyere kɛse ana ketewa na wo wie gye o musika no ne to bedadi minimum no pa mane challenge mane yɛ ne ho sɛ de woni na sɔfo mi kasa yɛ wɔteteme no wɔ kase no wɔ kansɛm afie ko wie akyire no me kura me fa phone me frɛ no more than by several times Kofi Ahunahuni pick me call also yɛ bɛma o but want man pick me call me can say bi akyere mo this kind of battle you were seeing say ye me amegina ha ya nka me ntimu nko me ye nipa ben me nsonwa me nya matwo me nya kite me nya nipa kese me nisika me nya obi ya but bisa wo hu se mo amofra mu Goliath fo no mo amofra mu se mo na mo gi mu die no how come this guy is facing you people one by one? Bisa who sa question no ubisa hu ya no abi catch who say and let's see this boy as David facing Goliath. You want simple man nya betire enye ntoko nya betire ni kasa gbegbe debi inyansasem ni ndisem ka edi nipa duru akiri inyansasem eni ndisem ka na me say edi nipa wodesani eduru akiri na edi ni siye edi se obi eya ade etiawo na utumu hunu wo kasa aka yie mpa sebe de otan wo kura bepe wase na mbom so be gina ho no mo be kasa se de wo pa de odo wo be tan wo it was of love Kofi Ahunahuni ene e kan say ampaye dwa musu ena mo ban madane di sa asofo enti mo from ho asofo no kwa na emsere emwo wase mo from ho sa because you people you don't deserve it. You don't deserve to be called a man of God, never in your life. Un deserve ba kokra etimesra wo munyin firi mu ano me yesofo mbo mo ya akromfo munya asofo mo ya akromfo mu wiwie nipa na mo de na mo mfatuo ne se kan nko mo de azan e na wiwie nipa wade ase ene munyina na nam etem wonwa se ne mugina ho no mo awo kikanse hu na wo pe na wo ka de wo pe de kire me ameka asem kire na tie me wosofo se wo betie mi pa yi a bebo afri se wiase ayetie no enye wadwene se bibi wo no mo a wo wawie na wo ka eno ano no da bi da na no aposifo frɛ me koye na no aposifo frɛ me ma me koye na me called my call 2 times. First one no me koye first one wa me hwɛ date ni mfama na me hwɛ date ni mo abehu time me de a call first a year aposifo frɛ me e wo Ghana Police Headquarters me call hono me call Ghana Police Headquarters obra ensemi ekokɔ kɔso na omotiye no omo so frɛ me sɛ omo pese mutu anamɔ enti omo frɛ me e wo ho omo frɛ me e wo ho na de tie nie wobra first time na me call ye no de na na me hwɛ date ma wi pa na ma momi tiri mu anka bibia amfa nkyerɛ na no so kyena nkono ankoye bibia e wo ho that day na 21st of May. Yes, 21st of May 2020. Yeah, 21st of May 2020. Yeah, and me de a call copy Ghana Police Headquarters. And you know, me call hono any obra me call Ghana Police Headquarters. You know,
obi bia onim Ghana police headquarters bia be hu ne se omo office nie police car ne sie kire ho no police headquarters ena me call ye yes me call ho no na me koduru police headquarters no ena mpanimfo se asema omo ate se ekoso nie na nsem bi wo mo omo ate ebi ye threaten words ebi nso ye awudie enipakum nsem omo ate bi enti no omo betotoma no na ye bisa me sadia etie enti no I went there na me so me ni approach for no edi nkomo na de minim no ekirechire mo kira omo sadia omo atie omo ahwe video no dada nyina ene sadia akoso obra me start free on my channel me start here on my Facebook e dey call my channel from on my channel assign e dey bar net 2 e dey call akopie J Ghana TV etino ma kire nsemu pa amanipa abeti ase se niema me kan ye nyina no eno ana mato aso aka besisa mre the police for me di nkomo ama me kire me statement na statement no mo no na no na Ghana Police Service assign a frame biem sansa manwie me statement na me de a call me call manwie eti me se me sign akoto so ntomo sign frame biem ema me call na eno na me kokoduru ye obra me be kokora no say 3rd June ya 3rd June yes sorry upacho kafra date no ha makobo wrong date na ma second invite na me call no ya second invite na me call no so yes 22nd June yes 22nd June me draw no mo anopa me draw anopa wiem ho no be 12 to 1 mo ho no yan etino eno so eno no na ahaso kra obehu niye ahanso obehu niye ahanso obehu niye ahanso obehu niye Ghana Police Service me call ho me de no so picture chiro me call eye 22nd of June ya me call Ghana Police Headquarters yes ya manasi call me call ho no ti usha ni yes opening kesia me no call ye na uhu no yes enti no me call ye am koduru ye no benyok ho asem bai ibisa me ema eno so so me chiri mu sebia okoji na duro na kwankire ewo bishop obi nim ho na ojiwie ye no ode akwankire no ebaaye okoto okra tuntum okra nachi opemfo bi ba asore okoji nsuo ewo bishop ho ebi ode ne call ye tu kwan koji ni nsuo odi nsuo ne baaye ode nsuo ne bema obi oyo opemfo no wa asore ho ode ne tena ka mu ede ne kosi wo abrem kwan so kofa alaba boys 2 mienu ema omode knife eyi pemfo ne ne ba ne moja nyina ede okra tuntum ka ho ma ode ekosie asore dan anim obra na me sade ne koso no benyok na me ne ye adwuma me ne no so a woswe wa vow and you cannot come out to say bibini a ufiti ya no babonten eba beka never because udi agro they will kill you ombeku wato atwene kwa wo bra dipa bi akora antise ombeku wato atwene it is anyama we nyina yakoso ayesi no na I was in the car of Benyok and na ye infinity am tim me ho ye but wo ka kire hwan wo adika committee ho wo so be say nye bibi na asi a awurade na ya adoma ka bede no mabeka pastor labo ka asembi na mame kan nyansa asem kakra wo se ade na wo bra dada no menam a meji nkrofo ajapade so fola me menji obi ajapade da o me ajapade bie no obi di ama me da obi ma me fie da obi nche me ka da me ka obi di ama me ya oba na me ne tenae e no ti sika to ka de ma me ana odi me tu kwan me ko ye adwuma ba me se nya sika be to ka me obi nche me hwe da menji obi company mfiri ni nsem da menji obi ajapade menji obi so yire da it is awful love nsem bona wo keka hunu ba bi ado nsem be fa because me hunu say e depression na ye osa broken heart na ye osa you need to come back to your senses now sha se bompa ye mawurade etimo esa wakoma mu kuro yade wakoma mu kuro no awurade mo wade wo kun kuro no mfa mo say wo de yawo bi na nam pastor love
nti no me ya na mete wase me sere mpa ye kura ma o esere urade se urade mo no mo ho ban hwe o so san se wonim de wo ye wo so ye pani but wonim de wo ye obra wadwene beba ho so ni beba ho so no na ewiase wo akachi ama na woni monyam atofom pagya bi ma na yeye o kasa dodo eni nti adu be wie ba bi ni kwanse adu wie but me de meni asem bi aka wobra me ko no me ko twro ben yoko ho nsem se de american eti na no na approach for Ghana Police Service Thursday ya etwami omoto nsa de frɛ osofo Kofi Emuntemu no ewu Kumase emani free Kumase eba Accra ebo police headquarters omo frɛ ampayedwa kora de okɔ Wednesday no last week asem na make pa se me call a ma me hwɛ date na omo de call ye no me call 22nd 18 say 22nd no na me call ye omo nso no call na anu ya Wednesday na omo che ampayedwa omo frɛ no obae na omo frɛ Kofi Emuntemu no ono nso ebae in a police service BBC no untim ko use force say o ko chinipa no but you call the person on phone say when to me and show respect any dignity then force must apply and you know obi on obi that say ya nchi wo mo ni nyina ya chie say you invite o na urade amwa na ko na ye belu nkwade ya chiw enti no ya chi osofo ayi ka ne say osofo apayedwa bishop na case upon no ono kan de wukuada yawada na omo frɛ osofo Kofi Emuntemu no ono nso firi Kumase ebae Ghana Police Headquarters o se omo fere esuru to mutimu mfa ma abonten se police invite omo because they know omunim se de ekoso no omo they are at fault it omutim ma abonten meka we but me there I'm a good Samaritan let me come out and say these things and say I will always stand for the truth make so can okrede bia ami monsio kakrawa monsio no kram na boy wie tie edino me de be koso maka no kre amani pa hu se na etie wosofo Apu TV Kofi Emuntemu ye frɛ no na ye bisa no question ye otworo na no asem ana wo frɛ Pastor Love say Pastor Love mura ye che no so Pastor Love mura me beli no eti Pastor Love so ye na dwe se wo kwa ko beli Kofi Emuntemu no oduru hono mu a ana si ya di no so ni mu no se abrante ye brae na wo kura wasem da ha manasi abaye ohu case manasi a report na wasem da ntini ye bra na mra na so mu na de omo quarantine wujafo na omo putu ni questions are fine eti omo wie questions ni putu no na omo ye se nyame ya adomo a ukuada eda ye nimu ene memene da enti kwasiada edwoada ebenada ne ukuada eda ye nimu no ye nyina be hia police headquarters na baby wo se mpenifo de mrato no omo de mra ato eti wono mo ani kwansi na me hu se another CID ni bi afreme ofreme an waka kire me se osofo Love Pastor Love aye case na the case na oye no aye case de etia me se me ma no ho nto no me ku nanim ase asama me CID ni kan se obo a me boa but the police can never lie to me and they can never lie to the law enti no me gidi say sa pepepe nti o ka kire me na because so I report why case etia me a no problem ya me yadom a meba na meba be yima no enti ono no ye chie no no okoko beli Kofi Emuntemu na ye chie Pastor Love ko beli Emuntemu na ye chie no no e no san call logic case etia me say me megu nanim ase me ma no ho nto no me tete no enti no Ghana Police enso encheme enti ya me yadom a me so mekọ na makwa ko fesi ne statement a wachiro no na fe meyi na no me ngu nanim ase
meti baabi a meka masem me mo wodi Osofo Love me mfrɛ wumpo sansensem a meka na wo ho nka ho enso pompam gye ni mfrɛ wo na do ho bagi asem mu ugina ho baabi sa sɛ me nkyerɛ ekwan afo aso ɛda wo ne Mekisadek ɛne wo se tutu no ɛkɔ ɔman channel no mukoduru ye ne nipa wo ho na ɔman channel wo ne nipa gu ho wo to threaten words so be ma asasi ma pai ma wuram wo na mo ka ebem na mo hye gina na mba kire ma na si wo ka no pasala wo ka no na enipa wo ɔman channel ho enu kura nkonko da akire no wo ka no na memi mogya wo ho ba na wonim da wo ka so na memi mogya me ankasa memi mogya na wo ho bi but you have no idea etia ya wo se o kasa se na meni ho etimente ye na maka de awo boa we will free so frame messenger Pastor Love ya ema wo ma me threatening words mentima recording ti but ade achi ye no one God our on my channel efre ema yi na agusua ye nyina gina phone so ye conference call ema wo kra ye se watwe ho afiri mu ye se so watwe ho afiri mu na bia maka asem bi na wampa fa etu okotwe de atwere ne bom emma so biem ma hu de ba ye ena sofo isan be ye video be didi matem ena sofo su be mpa na hyemase ena ma me yes ade me so sofi menim no kwamboni bi aso eye na nwa ena sofo awudifo aburuka no mama yekosa ye musuma me a ma me kosa me me yedi ko sirem ekoye ade anye ya dowura ne kan se yensan family gu ba bi a ye fa anwea no me yedi anwea ne san ba back begu odo ko tipa ye sofo reverend Owusu Bempa asore ho eti obra me kan sem we boni kana na me ka se ma ya ade wi eti asofo kese no me yenti yemfa me ko ni na me kopa ne chaw na me kan kire ni se Ewrade so emfa ne so no mfa nche me eti mi kore mampanifo no kura Cindy ya Cindy ya na ebeka eye saade no woni me eye interview no ma odi manim pempanifo ka ho ma ye call sofo Owusu Bempa papa ne che ka kire sa akora ade ese na ma ye atia wo obra sofo bi hye me kutupa ma me ye ntim srew fa cha me na papa ni fra komopam na odi che me so papa no free akoma pampa ya akoma pam ene wo free ene ode che me edi free wa kono me ni ne ho adwemboni bia me ne nkoye boni bia enti na emo wa se Pastor Love ba bonten e be kika nsem be di Sofia tem na ode ne be fore expose ya me ye wo bra papa no kra me mu ni din na wo Sofo Love sebi o se ye kan ye nka Sofo Owusu Bempa e wa fe no udipe no wenyini che no na de na wanya ete hunya me mpese me kasa ko ne mo no sofo emfa nsam hihie obi bia so wo entokona fon na to akeka emfa wo nkawanka wankofore obi bia Pastor Love wo na me ka kirewe ne tie odofo de mpese me kama ate ase ne se oman we ya yewu mu no wonyankopon eye ne man oman Ghana eye Ewrade man na ewiase nyina aman me ensa pe na Ewrade be fa so agi wiase esi wo aman me ensa pe die dikan eye US die toso biem eye Israel die toso eye Ghana ebibre mu ano Israel Ghana ena US eye oman we na Ewrade be fa edia ma wiase atinyam so ase edia ma wiase hunu wono nyankopon sadia wote ne dia woye na sa aman miensa we so na sa wo hwemu a obonefo no o attack papa Israel nyankopon man but asundwie eni ho entokwa de bia here and then US onyame man ko US for penyam som they cherish Christianity oduna kuma esu nyame atu say yes we oye genuine adwuma no wo ye no so but o show kro no mu a every blessed day there is disaster, there is no peace, and somehow ebinum nya peace bi but we call the piano calamities bisi and sana Ghana it is a show my Ghana de ekoso na akonsam hihye yemu na nsu ni nyina kintimu mpia bonten na kire so wo man we no nyankopon ni we ho na Ewrade nim de opeso ye wo man
ne senti no se Awurade fa me so ama Ghana fo ani abie nya be hunu se esuma si dwadie abosom ko asofo ko abosom so tu nuro eya azan 419 ehihye nyuma fake prophecies fake miracle items ne yato mani pa ye ne mabone wo bra me ba abonte ameka sansem we am ekyirikire mu no na enye obi ani ngwase ne obi se ye ntina na me ba abonte nse meka nemu na eye wonyankopon hya wo hye meye nti na ma me ba abonte a me ba se meka asem we enye nipa. It is so full of beginning when tie me somase and I wouldn't me botaye and I was sorry tiame and paega no ni me botaye and I was sorry tiame Kofi Ahuntengu na oni me botaye and I was sorry tiame but when we say when Yankopon you nyame ni nkomfo twedi ampon katachi a onipa da sani bia ni wiase odo no beto say Awurade so me na ni magu ase da edu mre den na agire so pass said na Awurade bebem akasa ma bese yadom adin kunma manipa. The senti no me de eye no kure nam de ba abonten na de eya mpa so na Awurade fa me so ma me kan ehu me da me na etena yeye call se minya threatening messages ene nsem ekoso ne adeketo a efia metim kura no metu ho efie a metim no metu e was efie ho a me no wo kese no e wo se me lodge baabi e dey bia so utuaka onu me ba be kansem amani pani abeda asofo esori yitu be so sa me kasika afiri mi nsem akọ hotelfo nsem me kasika afiri mi nsem atofo ma oyembe hyew me tim de bobra mani yeye o enso so mo tretinti ena mama sa nema we nyina asie sanse mo mpe na kore se ma babo nti ameka na kore no mo mpe but onyankopon be di mi nimu nyina entem asem etodofo sa na nsem ne tie na sa so na na yekoso a entino sawate na se bia wunyante ya mi yiwa sutire nyame ya do ruku ya da we ye nyina be hia asofo no emo mo yo mo se ye mfre o mo ya fre o mo benya ko asem de me pese meka and say ade bia e wo police station a police for ma me kwan sisi ya no I will keep quiet. Yes na o se o ye be ma nyemo no ye be hwe week we enko na we ya ye be start another week no ye be hwe se yo koso ye be ma chembra chen bibia we shall see na onyankopon so ebedi nkunim e de amame no wa mie no odofo ne sentina dia ewo eho no first part eno no mame no enko second part wo se me ka sentiment yesa me pa chawai nyame hirawo so that is it eyesa na tie enipa empe nokore enipa mpese enipa beti de nyame pese wo yase hwe me pese me ka ase bi kiro. I want to talk about the bread of life. Abranchi bi na obiska tina wote kwan ho na osresre ade na papa bi twam na o maniska obi foforo nso twam ono so maniska na ne sika man mu no papa bi e bai na o yodefo but papa ne ye ne ho se dia obi a oni tie ne nchen na o man sempoa anase kapre na ogya na okoye papa ne duru fi no fa adwen papa e wa branche no so be na toye enti ade achi ye no okoto brodo eye bread na ode bread no pano ode ebre abranche na ote kwan ho a osresrade na wohia ne ahochirinti enti obra ode brodo no anase pano ana bread no ema abranche no osresrefo no giye no wa mu na demu esanse wo pesika ne mo na enye pano kom na ede no eti obra onipa ne gya na hokoye no hwe pano ne din no to pano ne twetwene baabi amfa pano no kra ankana no wamiem na kapese wo bum ahwe se ye pano anaye pano wamuya enti obra osikani no koye na de achi ye wo bae obe na brantie nda so ti baabi oti osresre sika na ana papa ne se na wo sa brantie me ma wo brodo na wadi pano na me de ma wo no wo se ane madi wo se ampa se wadi pano na me de ma wo ne dia enka wo na so nte ya because sa pano we will be dia on tenase on tenafa obi dia on masesa obi di sa pano na bra kwa nyese de etie bi nti I wonder se na ma wo pano na wendi da brantie to pano ne twetwene na ogya ho no na we na
obi etwa mu ene ohunu paano no ena ofa paano no obu mu no obi e na gold a yaye no 1 bar 2 bar 3 bars ena ehye paano no mu ene nipa kro asiri on kama ena wode ema abrante na emumu enti wani wonhu de ewom enti wogya ho no sana mpesa me ka kire wone ekomodo ye bre ye won twetwede ye pemoa ye pese wagie bi ba ya brabom nanso so ya na mpesa me ka asem kire wo se ade a me ne wa me ye hia wa brabom biara enya de kase bi a ye hu bi ase eye onyankopon asem eno ne ade a adom nti ye nya nofo adom nti ye nya nofo eye onyankopon asem na sarasam na esumbo na ade a edimu na edo suko ewe nipa brabom wo bra nipa de ne ho beto so endi se obi nya urade asem na so obi eti onyankopon asem a eye aduane ema ne kra the more aduane no ma wo kra wo me ne wani gye no sana se urade asem be ye aduane de more de sani ne woni pa bia wa brabom a wo kra ne usunsum na tiw mu no enye anigie na ede ahosepe enso so etsum wonyame ewo no kre ene tenene eyeso